Siku rin'wana ra vumbhoni eka ntengo wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa. Mati na gezi se swi vuyile edorobeni ra Joni laha ku nga buluka vhiki leri nga hundza. Kasi eka mitlangu Banyana va boheka ku hluleka ntlangu wa vona na Argentina. Baka hina lo Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga riperile. Mati na gezi se swi vuyile eJoni etindhawini ta laha ku nga va na mhangu ya mbhuluko vhiki leri nga hundza. Leswi tiyisise hi mufambisi wa masipala wa doroba ra Joni Floyd Brink. Brink u ri vulavisisi bya ku tiva xivangelo xa mbhuluko exitarateni xa Lileni Ngoyi khale ka Bri byi karhi ku ya emahlweni. Sesi endla vhiki munhu wun'we a lovile kasi 48 va vavisekile endzhaku ka ku buluka ka tiphayiphi exitarateni xa Lileni Ngoyi edorobeni ra Joni. Xivangelo xa mhangu a xi se tiveka. Hambiswiritano doroba ri vula leswaku leswi swi vangiwe hi gasi, mati na gezi swi vuyile endhawini liya. As we've indicated yesterday, City Power was restored. Joburg Water restored the sewer lines. They will be restoring water today. We had a technical glitch there, whereby at the time of when the incident took place, some of the water infrastructure diagonally on the T-pieces of the main line was damaged, and they had to be innovative to come up with some horseshoe connection in order for them to do that. They're attending to it now. The briefing that I've got is that water will still be restored today in that particular area. Tintambu ta gezi leti fambaka ehansi ka xitarata xa Lileni Ngoyi na tona ti sungule ku tirha. Tindhawu leti gezi ri nga vuya Bank City, Pritchard, Vupeladyambu bya Loveday, GP, Diagonal, Sawa, Harrison, President na Simon Streets, ku katsa na renke ya mathekisi ya Wanderers. We are starting a process within the Disaster Management Act to declare the area a local disaster. So those processes are now starting, and then from today we will have the technical team coming in specifically on recovery and design. So we are now saying, now that we've restored the services, what's the next step? And we are now going into the next phase of really saying, how do we design this particular area for either rehabilitation or reconstruction? Brink u vula leswaku tiphayiphi ta mati na gezi a ti fanelanga ku famba swin'we. Leswi hi leswi humelelaka exitarateni xa Lileni Ngoyi lexi tivekaka tanihi Bri Street. Xikombelo xa bail xa varindzi va xandla xa President Paul Mashatile xi yisiwe eka siku ra mundzuku. Varindzi lava nhungu ku nga swirho swa maphorisa ya tiko SABC a va tlhelele ekhoto ya le Randburg eJoni. Va tiyise emaphoriseni le Sandton hi voxe hi Sonto. Va hehliwa hi milandzu yo hambana ku katsa rigombo no kombetela vanhu hi swibalesa. Leswi ta endzhaku loko ku hangalake video ya varindzi va Mashatile va karhi va bukutela vantshwa vanharhu egondzweni ra N1 eJoni emasunguleni ya n'hweti leyi. Vachuchisi va lava leswaku khoto yi nga va nyiki bail. Maphorisa lava nhungu i Shadrack Khojwana, Johannes Mampuru, Phomso Mufokeng, Hermans Ramokhonami, Phineas Bushielo, Churchill Mkhize, Lesibana Rambau na Moses Chidada. Vachuchisi va lava leswaku wanuna loyi a hehliwaka hi ku kucetela vanhu ku ya hisa mall wa Brookside ePietermaritzburg a gweviwa malembe lama ya bohaka ku ya hi nawu. Mdumiseni Zuma u vuriwa ku va kucetele ntshungu wa vaakatiko ku ya hisa mall lowu ya hi nkarhi wa madzolonga ya ku hisiwa ka mavhengele na tifeme eKwaZulu-Natal na le Gauteng hi lembe ra 2021. Ntengo wa yena wu fike makumu namuntlha. Ku tlula 350 wa vanhu va lovile hi nkarhi wa madzolonga lamaya. Mdumiseni Zuma u hehliwa hi ku hoxa xana eka ku hisa Brookside Mall. Zuma a ri murindzi emolweni loko a endla nkandziyiso wa video lowu nga endla leswaku a khomiwa. Nkandziyiso wa video wu tlange ekhoto laha wu nga komba Zuma a karhi a vitana vanhu leswaku va ta onha mall. Khoto yi twe leswaku ku phangiwile no tlhela ku hisiwa mall hi siku leri landzelaka endzhaku loko video yi endliwile. Loko vachuchisi va pfala nandzu va vula leswaku va tshemba leswaku va veke nandzu wo tiya. The state has put its best case forward, and now it's entirely in the hands of the judiciary, or should I say the magistrate presiding over the case. Kweta ra yena ri vula leswaku Zuma a nga ri kona hi siku leri mall yi nga hisiwa hi rona, naswona a hi yena a rhangela vanhu lava nga endla madzolonga. Hi nkarhi wa ntengo Zuma u pfumerile leswaku hi yena a nga kandziyisa video kambe a nga zanga a hlohlotela madzolonga. Muahluri a nga se teka xiboho.
Mavito ya nhungu wa maAfrika-Dzonga lava nga ta eka ti-interview to thoriwa tanihi musirheleri wa vaakatiko ya tivisiwile. Mavito lama ya hlawuriwe eka 36 wa mavito lama ma hlawuriwile hi vaakatiko hi ku angarhela. Ku fanele ku thoriwa musirheleri wa vaakatiko lontshwa tanihi leswi nkarhi wa loyi wa sweswi wu fikaka emakumu hi n'hweti ya Nhlangula. Nhungu wa mavito ma ta hleriwa no lavisisiwa hi vuenti. Lava nga ta pasa kusuka la va ta ya ka ti-interview ePalamende. Mavito lama nhungu ya katsa musirheleri wa vaakatiko wo khomela advocate Kholeka Gcaleka, nhloko ya pension fund adjudicator Mubango Lukhaimane, xirho xa board ya SABC Tshidiso Tshipanyane na van'wana. Kambe a hi mavandla hinkwawo ya tipolitiki lama nga enetisiwa hi laha ntirho wo hlawula mavito lawa ya nhungu nga fambisiwa ya kona. You're asking us to nominate 8 candidates. And it is quite obvious that those will be political appointees of the different political parties. Vandla ra AFP va na vonelo ro hambana. Not a single person here was voted by Inkatha. First time I'm seeing them. And whoever I'm going to propose here is on the basis of going through their interviews, their motivation, and whoever has contributed. And that is it. Simple as that. Help us. I'm not sure what people seek to achieve here. Komiti ya Palamende yi veke masiku mambirhi yo endla ti-interview n'hweti leyi taku. Ku vile na nkwetlembetano ehandle ka tihofisi ta masipala wa Tshwane ePitori hi nkarhi wa machi wa vatirhi va masipala ehansi ka nhlangano wa SAMU. Vatirhi va koxa ku tlakuseriwa muholo hi le xikarhi ka 3.5 na 5.4 wa tiphesente. Varhangeri va SAMU va vuye va yoweteriwa loko va ringeta ku vulavula na vatirheki leswi nga vanga nkwetlembetano exikarhi ka vatirhi na maphorisa. Machi yi sungule loko swirho swa nhlangano leswi a swi hlundzukile swi kavanyeti vurhangeri laha va karhi va hisa na swikipi swa nhlangano va hehla vurhangeri bya SAMU bya le Pitori hi ku xanga vatirhi no tlhela va va ni vunakulori ni vurhangeri bya masipalankulu wa doroba ra Tshwane. I'm so conflicted because we are here to come and demand for our salary. What we need for here is only our salary increase, only. There's nothing else. They have drinked us because of the memorandum. They do nothing. No. Machi leyi a yi kongomisiwa eka ku lava swintshuxa swiphiqo swa muholo wa vatirhi hi jiki yi va ya madzolonga. Vatirhi va hehla leswaku ku na nkandziyiso wa rito lowu nga ku hangalakeni lowu kombaka leswaku vurhangeri bya SAMU bya le Tshwane byi na vukungundzwana lebyi hi le tlhelo byi onhelaka vatirhi. Vatirhi lavan'wana va vona a va tikomba va tswotswiwile va jikelanini loko maphorisa va ringeta ku tisa kurhula. Hambiswiritano vurhangeri bya SAMU byi swi kotile ku koxa swilaveko swa vatirhi eka masipalankulu. Umkhandlu waseTshwane awufuni ukukhokhela abasebenzi i-increase yabo. Ngo-2021 abakhokhelanga u-3.5%, ngo-2023 abafuni ukukhokhela u-5.5%. Thina siyazi ukuthi bangayikhokhela le mali uma bethanda. Meyara wa doroba ra Tshwane Silas Spring a nga swi kotanga ku ya amukela papila ra swikoxo hikwalaho ka xiyimo xa madzolonga. Vamasipalankulu wa doroba a va kumekanga ku ta angula hi mhaka leyi. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Vandla ra DA ri ya ekhoto ku yelana na wuntshwa wo ringanana ka vatirhi ku ya hi mbala emintirhweni. Nawu lowu sungule ku tirha lembe leri endzhaku ko sayiniwa hi President Ramaphosa. DA va lava leswaku nawu lowu wu herisiwa. Switarata swa le Cape Town a swi ri wasi tanihi leswi DA a yi maja vandla ri kanetana ni nawu wa ku ringanana wa ku thola. Swin'wana swa swona i ku nawu wu pfumelela holobye wa mitirho ku hlawula ni ku veka nhlayo ya swikongomelo swa xiyenge xa ikhonomi leswi vandla ri kanetanaka na swona. The policy that we will put instead of this racial-based policy is an economic justice framework, because that is more fair for the employment equity of all the people in South Africa. DA yi vula leswaku nawu lowu wu ta endla leswaku magidigidi wa vanhu va lahlekeriwa hi ntirho ku ya hi mbala. DA yi ri ndlela ya kahle yo kanetana ni nawu lowu i ku vavhoti va vhotela yona eka nhlawulo wa mani na mani wa lembe leri taka. We've got them out of the Western Cape, and look how beautiful your province is.
Crime down 14%. 360,000 jobs up in the last quarter. This is a province that's working. The rest of South Africa is breaking, and this province is working. Vandla a ri siyisa memorandum eka huvo yo endla milawu. Ligi ya vantswatsi ya vandla ra ANC yi ta va na nhlengeletano leyi nga ta hlawula vurhangeri kumbe vantshwa emaheleni ya vhiki. Khale ka president wa ligi Snuki Zikalala u languteriwe ku ya phikizana na Tony Ngeni eka xivandla xo rhangela ligi. Ligi a yi sola swinene vufambisi bya khale ka president Jacob Zuma, kambe sweswi yi seketela vurhangeri bya president Cyril Ramaphosa. Swirho swa ligi ya vatswatsi eka ANC va ya eka nhlangano wa vona wa ku hlawula vurhangeri lebyintshwa. Loko khale ka murhangeri wa ANC Veterans League Snuki Zikalala u kuma tivhoti to ringanela, u ta va a phikizana na khale ka xirho xa komiti ya ANC Tony Ngeni. Eka nhlangano wa lembe leri nga hela wa ligi ya vatswatsi, khale ka matsalani wa ANC Gwede Mantashe u byele swirho leswi ku letela vandla tanihiloko va hlangane ni minkarhi yo tika eka vurhangeri bya nhlangano wa lembe ra 2017 hi N'wendzamhala. And that embodiment, comrade, is not automatic. Awuthi because wawukhona and therefore automatically you embody that experience. It can only be a reality if you are involved, you provide guidance to structures, you provide guidance to young people on an ongoing basis. Sometimes they will shout you down, they will elbow you out, they will undermine you, but you have a duty and a responsibility as a veteran to say no. In the ANC, things are not done this way. Mantashe u byele swirho leswi leswaku swi fanele ku papalata ku nghenelela eka tinyimpi ta vurhangeri endzeni ka vandla. U tlhele a vula leswaku ku va swirho leswi swi ri vayimeri va nhlawulo eka nhlangano wa ANC swi sisa ntirho wa vona wa ku letela ni ku va tikisela. You know, we're going through a difficult period as the ANC. One of the things that we're missing when we go through this difficult period is veterans who can walk into a meeting of the officials and say, you are slipping out down here. Don't do it this way. We think if you continue this way, you are going to be in trouble. Matsalani wa ANC wa sweswi Fikile Mbalula u vule leswaku nhlangano lowu wa mahele ya vhiki a wu se va nyika swiphiqo ku fana ni minhlangano ya ligi ya vantshwa ni ya vavasati. Among others, this workshop was supported by the Veterans League. And we must give them, and I hope they gave their input because Uput Snugi has been very passionate about this. And this concept of intervening in the municipalities also came from the Veterans League. Murhangeri wa ANC Cyril Ramaphosa u tikomba a ri eku tsakeleni ka nseketelo lowu humaka ka swirho swa vatswatsi, ligi ya vavasati ni vurhangeri lebyintshwa bya ligi ya vantshwa. Mbhoni ya vunharhu eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa u byele khoto le henhla ePitori leswaku hi yena munhu wo sungula loyi a nga byela vaongori hi ta rifu ra N'watipala luya. Nthabiseng Mokiti u muakelani wa va ka Khumalo u byele khoto hi ku baleka ka xibalesa ka nharhu no vona vanhu va tsutsuma. Ntlhanu wa vavanuna va hehliwa hi ku dlaya N'watipala wa vafana hi lembe ra 2014. Nthabiseng Mokete u vula leswaku u twile ku baleseriwa ko sungula a ri endzeni ka movha wa munghana wa yena lowu a wu langutanile ka Khumalo. Endzhaku u vone munhu a hundza hi ku tsutsuma. A ke bua le ena jalo ka mora ha o qeta ba le modimonyana o wa sethunya o be le motho o fetang ke ka nako e ke reng ke modimo wa sethunya o. Now there was a person that passed or walked past at the time that I was saying to her, that is a sound of a gunshot. This particular person, as he or she was passing, he or she went past running. In fact, he was running as he was passing where we were.
Manje lo muntu lona ke engikhuluma ngaye udlule egijima. You say he or she, did you see whether it was a male person or a female person? Ubua ka motho. Ile wa bona hore ke motho wa monna ka motho wa mosadi. Ona shabela ska motho wa monna na ke ntse borukho le mosesane. U tlhele a vula leswaku u twe ku baleseriwa ka vumbirhi loko yena na munghana wa yena va ha tivutisa leswaku ku humelela yini, naswona vanhu van'wana vambirhi va tlhele va hundza ekusuhani na vona hi ku tsutsuma. A ndzi ri nganyisana. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE. Endzhaku ko biwa hi Sweden, Banyana va boheka ku hluleka ntlangu lowu landzelaka ka World Cup eAustralia New Zealand. Handle ka swona va ta langutana khombo ro humesiwa eka ringu ro sungula eka mphikizano wa xidlodlo xa misava. Va ya omba na Argentina hi Wavuntlhanu. Argentina na yona yi lava ku wina hi mahlongati endzhaku ko hluriwa hi Italy. Banyana va swi tiva leswi va fanelaka ku swi endla eka mitlangu yimbirhi ya mitlawa leyi va nga sala na yona. Loko va lava ku hundzela eka last 16 ya mphikizano wa khapu ya misava xo sungula va fanele ku hlula Argentina va nga se ehleketa hi Italy. Swipano ha vumbirhi swi lava ku hlula eka ntlangu luwa tanihileswi hinkwavo va nga hluriwa mitlangu ya vona yo sungula, hambileswi Banyana va nga hluriwa hi ndlela yo vava hi tigolo timbirhi eka yin'we hi Sweden, va ri eka vona se swi hundzile. Definitely, it was a really draining game, but we gave our best, we gave our all, and I think we are ready to face Argentina. It's a very important game for us. It's very important that we come with the same energy, like with the same goal, which is to try and get maximum points, because it's a very important game for both teams. Argentina va hambane na Sweden, lava va tshembeleke ka matimba no leha, laha vona va nga na ndlela yin'wana ya mihlaselo. There are two different teams. They play two different systems. They are ranked differently. They play different football. So we won't use the same approach, but one thing that we'll definitely go with is the same way of playing, the same energy and everything. Banyana va na dyondzo leyi va nga yi kuma eka ntlangu luwa na hambileswi va nga hluriwa. Going into the next game, we know that it's a crucial game. We need to win. It's a very important game to get us back on our winning streak and getting our confidence high. All the players are very confident. We believe in each other. We believe that we can do it. Banyana va tiyimisele ku tlanga kahle eka mitlangu yimbirhi leyi taka ku va va fikelela eka last 16 ya mphikizano. We are out here. We take each game as it comes. We also very physical. We're here to compete. We're here to make a difference. And we're here to win, and get out the group stages. It's one of our goals. And I feel as a team, we're united. Sweswi Banyana ve le ka xivandla xa vunharhu xa ntlawa wa G hikwalaho ko va kore golo yin'we eka ntlangu lowu nga hundza. Ntlangu wo hetisela wa vona va ta ombana na Italy ra vunharhu vhiki leri taka. Vantshwa lava nga na ntsakelo wo tlanga netball va le malokixini ya le Cape Town va karhi ku dyondzisiwa ntlangu. Leswi i xiphemu xa ku vuyiseriwa vaakatiko hi mphikizano wa World Cup lowu nga khomeriwa edorobeni leriya. World Cup yi sungula vhiki leri Wavuntlhanu. Kusale nkarhi wutsongo ku nga si sungula mphikizano wa khapu ya misava ya netball eMother City leswi nga ta va matimu. I ro sungula mphikizano lowu wu tlangeriwa eka tikonkulu Afrika. Loko mphikizano wu nga si fika, vatlangi vo tiveka va netball va endzele malokixi yo hambana ku hlohlotela ku tsakela ni ku vulavula hi mphikizano ni ku hlanganisa ni vatlangi va netball lava ha sungulaka. We are just teaching them some skill development, some ball skills, some ball drills, and then also some team activities, because netball, as we know, it is a team sport. So it's important, as much as there's individuals that want to shine, you cannot play without the rest of your team. I think I've picked up that the kids are hungry. I've picked up that they're learning to, or they're willing to learn. There's a lot that we can give them, and they're willing to absorb, which is what we actually want.
vadzaberi va ndhawu leyi va tshemba leswaku ndzhaka leyi yi ta pfuna ku sirhelela vana eka swo biha. We're trying to groom the learners from schools coming to clubs. Yeah, it's a very well-known sporting called netball. As you see now, that Cape Town is hosting a netball World Cup. Now everyone is excited. Vatlangi lavatsongo lava nga na nyiko va tiphina hi nkarhi lowu naswona va tshemba leswaku swi ta va pfuna ku antswisa tlangelo ra vona ra netball. Today is a very exciting day of my life as I'm part of the clinics that have been held here in Gugulethu. It is my first time being part of the clinics, so I'm here to take everything that we've been taught. It exercises defense and how to communicate with your teammates. Minongonoko yi lulamerile ku ya emahlweni hi ku nyiketiwa ka switirhisiwa swa mitlangu eGugulethu na le Langa loko mphikizano wu nga si fika. I makumu ya mahungu ya namuntlha kasi mahungu hi ririmi ra Xivenda ya ta va kona hi nkarhi lowu fanaka mundzuku ra haperile.